Bráško. Počkaj, čo ja? Ja viem. Ty si hrávala futbal, alebo čo? Hej? Ježiš, ne, prosím vás. Neboj, on ti ukáže veľké veci s týmto. Pozor. Počkaj, ja som Ne, ja nechcem byť v branke. Hele, ale Pepa... No vám to jde, vole, koukám. No. Kali, dávaš? Ideš? Ja mám napasované tepláky, hej, gule, daj si doprava, čiže... Aby ti neprdli kalhoty. Mne neprdnou. Počkaj, tak prihraj, ne? Aha, okej. Okej, dobre.